Hello. Ngasi sugum laba lamlong artificial tap lamlong thongkhong ground sanariba dugumba football match mayamna mit kupangam daba makai mit kup daba makai yengli blue machugi jalasi sing KLASA FC ni mayam no biriba yellow sina SSU ni hajik KLASA gi jersey number 4 na kaukiba bolama out takiduna koigi SSU gi nakandagi bolasi langli bolasi KLASA gi jersey number 13 na KLASA ki 13 na kokri kiba bolas nan thok tuna chat khraga jersey number 22 na mu kaukhlai ba bolasi SSU gi number 4 na 4 amadi number 20 ani gi marak takana yenari right corner da hojik ball se out takre ball se out tarwa matung da hojik SSU gi mai kai de gi ball se langna ba honari kana SSU की नंबर 13 ना बॉल से पाइक रे बॉल से माँ की टीम की जर्सी नंबर 20 कविराज ना काउ की बनी कविराज देखी सर की बॉल से याम में फजना पास तोंग ना मतुंग दा जर्सी नंबर 6 13 na muk pi khidana fajarba pass ma pi dona hojik jersey number 6 na pairi ball ase yamna nungai ba dugumba nung taramba digi hangkhraga koi yamna sabasna taba ingbasna taba gadum laba weather asida ngasigi all manipur football association ampha gi makhada chathariba 14th manipur state league 2021-22 artificial tap lamlong thongkhong ground da sanari ba simayam na mit kup taba makai yengnari goal changada ba khajikta ngai ba ball ama SSU gi goalkeeper na haina singna ngakthok khidana hojik ball asi
KLASA gi khutta leiri KLASA gi sanaroi singi pass aduki mati fazai adubu laibak tibedi gi ball asi out takre ball SSU gi KLASA gi number 6 na kakrok pa ball SSU gi number 20 na okre 20 dagi hojik ball se hojik KLASA gi nakal da leiri SSU gi jersey number 12 na kaukhalak pa ball ni jikasa gi KLASA gi SSU gi number 7 na ball si pudna chali SSU gi number 20 na jersey number 20 na 20 dragi 3 na kau khiduna jik KLASA gi haising laba goalkeeper na ball si fakre KLASA gi number 10 number 18 lonna ball si KLASA gi maikaida referee na sign tawduna pikre SSU gi jersey number 3 na kaurokpa ball yamna phajaba pass ta hoji ball si KLASA gi maikai tamna paishalai adubu ball se out takre KLASA gi jersey number 13 KLASA gi jersey number 6 RK Robin yamna haisingba bon tap tap tana badanappa dugumba sanaroi oina ui Robin na kaukhalak pa ball asi SSU gi jik penalty ma kaugadore kaugadoribasi A Rakesh Singh jersey number 13 na kaukhalak pa ball asi SSU gi corner yona chatkre corner da jersey number SSU gi jersey number 7 amadi KLASA gi jersey number 18 kana yetnari hojik adubo SSU gi goal tamna paisan khiba ball haisinglaba goalkeeper na fakiduna hojik langthorai ball si yamna yenglubada mifam hongba yadaba mongda sanari ball si KLASA gi jersey number 20 amadi SSU gi 20 gi jersey number 20 ani gi marakta sanaramba ball du chen kiduna south corner dagi hojik KLASA FC gi north corner da east corner da bon kana yetnari hojik phawbada minute kun sanarakpasida nakalanimak goal amata chanaba ngamdana leiri SSU gi number jersey number 3 na kaukhalakpa ball atia tamna paikiduna hojik KLASA gi haisinglaba goalkeeper na phakraba ball amung langthore loina ball asi
क्लासा की जर्सी नंबर 22 ना चेंदुना पोरकपनी जर्सी नंबर खजिकता मिकुप्ता नानथोक खजिक खतमक थाइरगा चटखिबा बॉल अमा SSU की गोल की पोस्ट की थैदोक्तुना चटखरे बॉल असी अदुना आउट ताखरे गोलकीपर दिना कुमार SSU की काउथोरक बॉल असी दिना कुमार ना काउथोरक बॉल असी जर्सी नंबर 6 ना फंगी जर्सी नंबर 6 तगी 15 जर्सी नंबर 7 ना बॉल से आउट ताखिबदगी क्लासा की माइकैदगी बॉल से लंगनबा सेम सारी क्लासा जर्सी नंबर 20 जर्सी नंबर 10 ना बॉल से मोना फंखरे जिक क्लासा की माइकैदगी बॉल लंगनबा सेम सारी जिक गोलकीपर दिना कुमार ना बोनसी पिथोरक पदुना जर्सी नंबर 3 जिक जर्सी नंबर 4 ना पाइखरे बॉलसी जर्सी नंबर 4 ना मोहन दिना कुमार ना पिथोरक बॉलसी दिना कुमार ना काउथोरक ना जर्सी नंबर 3 जर्सी नंबर 3 SSU मदी क्लासा के नंबर जर्सी नंबर 18 अनि की मरकता लुमिंगलैंड हाउकीप अनि की मरकता ये नंबर बॉलसी जो आउट ताखिदुना जिक SSU की माइकैदी की बॉल लंगले क्लासा की जर्सी नंबर 13 ना बॉल से पालब मतुंग बॉल से आउट ताखिदुना मोहना SSU दगी लंगनबा होनरी SSU की जर्सी नंबर 3 ने काउरप बॉल जर्सी नंबर 20 ने यामना हाइसिंग ओखरे जर्सी नंबर 20 एमदे क्लासा की जर्सी नंबर 4 अनि की मरकता कैरी तौननबा अदुबो यामना हाइसिंग ना जर्सी नंबर 20 ना काउरप बॉल आउट ताखरे SSU की माइकैदे की जर्सी नंबर 20 कबिराज ना बॉल से लंगी लंगनबा सेम सारी कबिराज ना लंगलप बॉल कनामतना फाबा ngमौदे थमोय निंग निंग लावरबा बैक चेलिबा जर्सी नंबर 16 जर्सी नंबर 18 अमदी जर्सी नंबर 13 लोनना SSU की जर्सी नंबर 20 ना बॉल से फंखरे जर्सी नंबर 3 प्रेमजित ना बॉल से काउथोखिदुना जर्सी नंबर 7 ना फंखरे जर्सी नंबर 7 दगी जर्सी नंबर 11 ना बॉल से यामना कना जर्सी नंबर 19 ना बॉल से पिरमदुना हुजिक बॉल से SSU की माइकैदे लेरी SSU दी काउखलकपदुना हुजिक SSU की जर्सी नंबर 9 कमांडर क्लासा की जर्सी नंबर 6 अमदी SSU की जर्सी नंबर 11 अनि ने येनबा बॉल से हुजिक गोलकीपर सनातन सिंह ने फाजनखरे सनातन सिंह ने हुजिक बॉल काउनबगी दमुक्ता सेम सारी याम नुंगाइबा वेदर असिदा अयेंग खुदिंगमकी पुंगनिंग चिंगसिली वांगना पाइखलकपा बॉल अमा SSU की जर्सी नंबर 9 ओखरबा मतुंग हुजिक क्लासा की जर्सी नंबर 13 दगी 18 दगी 19 दगी चटखिबा बॉल अदु SSU की जर्सी नंबर 20 अमदी जर्सी नंबर 3 अनि की मरकता यामना फजना पास तौनरबा बॉल से क्लासा की जर्सी नंबर 20 दगी लांथोक्तना चटखिबा बॉल से हुजिक गोलकीपर सनातोना बॉल
फाजलगा मुलांग थोरक बॉल क्लासा की जर्सी नंबर 4 वो इंथोक लमगा SSU की जर्सी नंबर 20 न बॉल अदु पुना बहोना बने अदु रेफरी की डायरेक्शन मतुंग इन हजिक पेनाल्टी मा काउंट बगी सेम सारी जर्सी नंबर 3 प्रेमजित न हजिक पेनाल्टी काउंट बगी दमक सेम सारी प्रेमजित न काउखलक बॉल क्लासा की सनातन गोलकीपर ना अमुक फाकिदुना नोंगदोल तंगना काउखलक नोंगदोल तमना काउखलक बॉल हजिक जर्सी नंबर 18 जर्सी नंबर 7 SSU 7 दगी 4 दगी 7 अनिगी याम फजरब पास ता क्लासा कांगबुना मुन्ना बहोनरी अदुबो अमुहना पास तरोक्तुना जर्सी नंबर 3 प्रेमजित न बॉल से फंखरे प्रेमजित न फंखिबा बॉल से यामना फजब पास ता जर्सी नंबर 7 अमुक पिकट खिदुना बॉल से अदुबो क्लासा की जर्सी नंबर 4 न काउबदा बॉल से आउट ताखरे असुमना हौजु फाउ चथरक पद मिनिट कुन ग तरेट सुमना चथरक पा दुगुम्बा फुटबॉल 14th मणिपुर स्टेट लीग 2021-22 हौजु गोल अमता चनबा ngamdana लेरी सिगुम्बा मेस असिबु कंगलई व्यू यूट्यूब चैनल की खुथांग द येंगबिरिबा पुनमकना मफम सिदा लैरिबा टप ग्राउंड सिदा लैरिबा मवोंग असि उबिरगा सोयदनमकी लाकपिनिंग बा फावरंगनी थमोइदा यामना हैसिंगना क्लासा की सनातोना बॉल असि यामना हैसिंगना फाखरे बॉल अदुना गोल चनबा याबा बॉल अमा यामना हैसिंगना ngakthokhraba matung अतिया तमना काउखलप बॉल SSU की जर्सी नंबर 4 ओकी 4 दगी हौजिक हैन मणिपुर की ओइना यामना लिंगबा दुगुम्बा फुटबॉल टीम ngakani SSU amadi KLASA FC anina sanariba dugumba match ki hojik min over paudamni kanglei YouTube channel na pijariba jengbiriba pum maknasu mafam sida soidana lakngani habigi apamba leibiramgani hojik yamna nungaiba weather ni hojik ingbasu ingdaba duga sabasu sadaba dugumba weather sida sanariba bolsi ayeng khuding makna mitfam hongbang ngamdana mitfam hongba naidana yamna kan hojik yengnari क्लासा के जर्सी नंबर 22 ना हजिक बॉल असी लंगनबा आउट की लंगनबा सेम सारी ट्वेंटी टू ना लंगक बॉल SSU की जर्सी नंबर 4 ना पिरक्तुना गोलकीपर दिनकुमार ना काउथोरक बॉल असी मुखना जर्सी नंबर 22 क्लासा ना फंखरे क्लासा दगी 25 जर्सी नंबर 25 सपम केनेडी ना बॉल असी क्लासा की जर्सी नंबर 6 RK रोबिन ना काउखिबा बॉल SSU की जर्सी नंबर 20 अमदी क्लासा की 20 अनि ना येना बद बॉल असी आउट ताखरे क्लासा की जर्सी नंबर 13 ना बॉल असी काउंट ना सेम सारी 13 राकेश सिंह
Rakesh na kaukulak pa bola si amukan na side ball tado na referee. Haji ball puduna si alibasi SSU gi jersey number 9 amadi KLASA gi jersey number 13 ani yana bada bola si out takre. Jersey number 13 Rakesh na bola si langna ba sem sari. Rakesh na langa pa ball jersey number 20 ani SSU gi 20 amadi KLASA gi 20 ani Navachandra loina na Kabiraj yana na bola si SSU goal. Ngasay asigulaba Tramari Suba Manipur State League 2021-22 All Manipur Football Association na sinlang duna adung mapangthok lebak ball KLASA FC na kausal ko ball SSU da goal ama sanbangam kre. Aduna hojik powder leriba goal gi fivam kuntra suba minute kuntra ni thoi subada KLASA na SSU da goal ama sanbangam kre. Yamna fazaba ball ni hajiga dubu KLASA gi Sanaro sing mai thong da nokphet tong na mai thong da harau nong ba mami ta duna su SSU gi kangbu na su hanba leitana hujik karama matam da ball si hantok sige goal si hantok sige haibigi wakhalon da yamna kanna sanari. KLASA gi goalkeeper Sanatona kaukhalak pa ball jersey number 20 Navachandra na okri Navachandra lona na SSU gi jersey number 5 jersey number 6 amadi 13 jersey number 18 kanna jenarak padagi hujik KLASA gi maikaidagi penalty masu kauna bagi sem sari hujik. The ball post ki nakal dagi jersey number 18 na kauba ball Lunmilen haukum na kauba ball out takre. Bola si KLASA gi nakal da maikai da lady mayam nasu yabininga da bani adubu KLASA gi goal chanba yaba KLASA gi ball post tamna pusalakpa adugumba ball ama Sanaton KLASA gi goalkeeper na bola si fakre. Referee na ball si Sanaton gi mafam da sinak padagi Sanaton na jersey number 6 ta pikalai jersey number 6 na kaukalap ka ball jersey number 20 na head taukiduna hujik amona jersey KLASA gi jersey number 4 amadri 3 4
SSU gi 3 SSU SSU gi jersey number 3 Premjit amadi KLASA gi Hilem Singh ani Hoji KLASA gi mai kedi gi penalty ma kauna bagi sem sari Khaji khakta nanto ki bag ball ning SSU ki jersey number 20 amadi KLASA ki jersey number 4 bulan thok tuna kaw ki ball KLASA ki jersey number 22 na fangkre 22 na ball asi goalkeeper Sanaton ni mafam da pisan kre Sanaton na mukaw thok pa ball KLASA ki jersey number 18 SSU ki jersey number 9 digi nanto ki ball out takre ji ngasigi football match sigi KLASA FC ki manager da M Kennedy assistant manager da Thau Johnny Sothe coach N Shivanand Singh assistant coach M Deven Singh aduga KLASA gi nak ngasigi KLASA gi nakal gi doctor amadi physiotherapy singdi physio singdi Sesh Ranjit amadi NG Jainta SSU gi maikaida manager da M Sushil assistant manager da A Babu Singh aduga coach da Kesh Ratan doctor da S Rosni Devi ngasigi referee L Priyo assistant referee 1 L Rojit assistant referee 2 L Chanatomba home show official da AK Angusana match commissioner Tharsung amadi referee assessor da M Megho match ase horokpadagi 38 suba minute chankhiba goal adugi KLASA na SSU gi maikede chankhiba goal adugi matung hoje goal chanba ngamdri lari SSU gi nakal dagi goal adu hantongna bakkan honai adubu SSU gi maikede gi ball count ba sem sari jersey number 3 Premjina ball si count ba ida sem sari Premjina pirakpa ball jersey number 4 na fazana fast tawduna pokhiba ball SSU ki jersey number 5 KLASA ki jersey number 12 na ball asi SSU tamna kausan ki adubu goal post jorum daida hai singlaba Dinakumar na goalkeeper na ngakthor ai hojik ball class SSU ki khuta lai jersey number 6 na pirak pa ball jersey number 3 na fange 3 na karok pa ball hojik SSU ki jersey number 13 amadi jersey number 20 na honkiba ball SSU ki jersey number 9 amadi 3 ani gi marakta pass tawna na hojik jersey number 4 Kaviraj na ball si phangki Kaviraj dagi hojik ball
जर्सी नंबर 3 प्रेमजीना काउखलप बॉल क्लासा की कॉर्नर यौदुना हजि बॉल से आउट ताखरे क्लासा की सनातोन बॉल से कौरक नबगीदमक सेम सारी सनातोन यामना साना काउथुरक बॉल अमा हजिक क्लासा की जर्सी नंबर 4 जर्सी नंबर 3 SSU 20 जर्सी नंबर 13 क्लासा ना काउकट की बॉल जर्सी नंबर 4 अमदी SSU की 20 की मरक तक येनरी बॉल सी हजी बॉल सी SSU की ओइखरे प्रेमजीना बॉल काउथुरक बॉल जर्सी नंबर 4 कविराजना बॉल सी पूदना चली कविराजना काउथुरक बॉल हजिक आउट तादना हजिक क्लासा की माइकेदेगी लंगना बैदमक सेम सारी क्लासा की जर्सी नंबर 13 राकेश गोलकीपर सनातोन बॉल फाजिन करे सनातोन काउथुरक बॉल साना पायरक्तना हजिक SSU की जर्सी नंबर 20 ने काउखलप बॉल जर्सी नंबर 9 SSU में 13 क्लासाना ताना बहने बॉल से आउट ताखरे असुमना चथरकपा बॉल से हजिक फावदा मिनट यांखै हुमदोय नाकपिगनी मिनट निफुगा मरी सानरकपदा हजिक क्लासा की माइकेदेगी गोल अमा SSU दा सनखिबा नतना तोपा गोल चनबगी लैत्री गोलकीपर दिनक माना काउथुरक बॉल क्लासा की जर्सी नंबर जर्सी नंबर 4 दा कोई रेफरी की ओके येलो कार्ड अहान बचाखरे क्लासा की माइकेदेगी पेनाल्टी में काउना बगीदमक सेम सारी यामना खजिक खक्तमक ngaइबा बॉल अमा क्लासा की जर्सी नंबर 20 ना काउरकु फजखरबा बॉल अमा खजिक खक्तमक समनादा लिलगा हाइबा तारे SSU की गोलकीपर दिना कुमारना ngakthokre सेव तहौरे
yamna nungaiba dugumba mifam hongba yadraba duma match amoiri SSU gi jersey number 20 amadi KLASA gi jersey number 4 ani marakta leramba ball hojik SSU gi jersey number 6 hojik ball asi SSU gi samna dalitan hojik goal chanbang amau khite KLASA gi jersey number 13 Rakesh Lumilan hawkip na kawkip goal ama ball post ki nakana ta khiduna koi goal chanbang amau de yam kana sanari jersey number 3 Rakesh Premjit SSU ki Premjit jersey number 3 langwam ball jersey number 5 Santana okay loina jersey number 4 yamna phajaba pass sanari jersey number 13 amadi 20 gi marakta yamna phajaba pass tamnari ball amuktang di handokta ba yade haibegi adubu khajikta da ball asi post gi wangma lan khidana goal chanbadi ngamahudre goalkeeper Sanatona ball hujik kaukhlai KLASA gi jersey number 12 na o matung da ball si out takre SSU gi jersey number 19 jersey number 5 na kaukiba ball hujik Premjit na ball sim number 4 dong pire KLASA gi maike de ball si kana pusalai adubu KLASA gi jersey number 25 nam ball si mun khidana hojik KLASA gi jersey number 12 amadi SSU gi jersey number 5 ani kana carry tawnari jersey number 7 na kaurokpa ball yamna phajaba pasta SSU gi number 4 Kaviraj na phangi Kaviraj na kaukhiba ball KLASA gi direct corner yauki KLASA gi jersey number 13 na ball si phangi 13 na pikhalakpa ball SSU gi jersey number 20 na yamna phajana singkhatuna pukhalakpani adubu jersey number KLASA gi jersey number 6 na ball si out ta hankhre adu hojik namdana pukatuna sanari ball si jersey number 9 SSU gi 9 na kawkhalakpani 4 na mu oki 4 na uppa ball jersey number 19 na amuktang di hanba hapasida SSU na KLASA gi goal si handokta ba yadi haibigi mongda hojik gri taksin duna sanari KLASA gi jersey number 20 na pirakpani Premjit na pirakpa bon jersey number 4 Kaviraj no KLASA gi maikei tan pukhali adubu KLASA gi jersey number 13 na ball si thadokre KLASA gi Sanaton goalkeeper na ball si kauno na bidam te chem sari hojik
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯥꯞ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯒꯣꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ SSUꯗ ꯒꯣꯜ ꯑꯃ ꯆꯟꯈ꯭ꯔꯦ.
टूर्नामेंट खाई साउथ टूर्नामेंट अफाना कन्ना होनबीदना तरा मरी खेली अखोना खांगी सानबसी खनरब सानबसी पाजबी मसानी सानबी सानब मियोसी इज्जत लेना पुंसीद मरी महौ चौना नुआने जाति रायजों लेबाकी इज्जत क्या पुरतना अचौब फिदा फंगल फुटबॉल फुटबॉल मसानी भारत की तोान तोान क्लब मणिपुर की कोई सानरों प्लेयर निफू मंगा मधक मपान मणिपुर की तोान तोान राज्य मणिपुर भारत की फुटबॉल सानबी लंपाक अचौब फिदा लोन मणिपुर की पृथ्वी लेवल सानब इबेमा बलादी सानरी मणिपुर की सानरों मणिपुर की मपान सानबना भारत वर्ष की अचौब फिदा कन्वीनिंग केदांत सुरेश चिंब अनांग मैम भारत की फुटबॉल टीम यावना मणिपुर अचौब मफम कंदना लेरे अरोबदा हाइजनिंगी अखोई सानरों मैम पुंग कोई निथीना सानबीदमक सानबसीगा डिसिप्लिन माई पात्रीब सानरों डिसिप्लिन प्लेयर सानरों पुनमक थी कासी सानबी मौत ताई लोनना मणिपुर फुटबॉल अचौब इनोट पीबीब सानरीब प्लेयर मैम यादव मधुगी टीम बिहाइंड टीम मणिपुर अम्फाना रौबरो थागनी अम्फाना कन्ना होना स्टेट लीग सीसी लीग निथीना पांथोकना मणिपुर भारत वर्ष अचौब सानरों क्या लोनना अवांग नोक भारत पालीब भारत साजोन अवांग नोक भारत से स्पोर्ट की हाउस खनबीदना अचौब मी क्या थीने ताली सानरों निथीना सानबना मणिपुर राज्य भारत की इज्जत पुरनब होना अचौब थौदांगना थी कासीना सानबीओ है अपील तौजब लोनना सानरीब प्लेयर अनीमकुसु माइकई अम्फागी माइकई निथीना डिसिप्लिन मेंटेन तौर सानबीदमक थागत फोटोचरी टीम अनीमक क्लासा कई साउदर्न स्पोर्टिंग यूनिट अनीमक अम्फागी माइकई